buram mafnia jini ka jini tulang jini ka por kulai sibune wakila khot ena jini mat simatal la betaban ai ke jingkran langkot nagaliang jongka se samlasnong ki riuramba jongka snong mendu ibra kawai ki para no snong jongka di katong thang ka di balawa kan poi heri ko por ki hap ki barit bolong ikna school ki jongi yang wala la ai ki do wai jong ki ai kulai pi baro kumjuro yai yang disi bulan bulan jongi ima es rasir ye ba isharman ya pan pamutan bah kajingan kajong pi kapan lengo ini hendrai idap te kajing kemen yang sobahati ang sahabat khamtam yai emali bulan bulan jongi balongi minister jengka jelang jongi bakoi Bapi lapoi kiat hari ni kelimat bagi dalang bagi kumginong song yang kebendo baju kedong thai di rokoi nga yen hin kapon kalian jongka sing samlas nong mendo bat da gi kemen ke bakrau da gi sing pumut pumat ya kali kesingi ya kebangi la ap kamang labun dili Ipor barila badong di senamro hoi ngidap di songu ye yang mari ngi bejudo lekat ini ke popor waran dia kebut markhmat andai di kam di jongpi ye ke jing yalam ke jongpi ye ke jing yarap ke jongpi ni juyo lemba di parlok ke jongpi na ke popor bat kum ke sing samlas nong rengkat ke sport club hari ni kisnam ki babun ngila don ke jing angnut na benta banyo ke jing arab kerpang namta ke thi ke madan bawa pila ngangai pila yui ke madan kalau ke madan ke bakhamrit le se penbang nim la pen kam ya ka nama ke jing ke babun ba ke jing pombiang ke madan kum kasnong ro kala don kebenta ke bakrau pan persyang la ibor pan bahai ke madan bat kan lu ngidap de ging kuman abang la persyang ban war kilat kilenti ban yo jing arab tat anda mapi sa lawan pan long kum nang alam de ban ke dong thai ni la yo ya kata ke jing kermen bat kata ke jing kermen ia kewangi sutu hakaniga por wala na pim sempat la penpau hangi ban ong papinuan no kam na sutu but ni ai khuble halor kani benta bada kani ga jing bagi sutu khli jong pi benta kani ka sing samla ga yangi ni sutu shai ba pin sanno senyang sha kani ka sing samla na benta kani ka madan ga jungi wat ngit scam langba ga ni ga jing alam ga jong pi ga jing ga jong pi ga jing isi alam ga jong pi ni seyo ya kani ka jing arab bat kani ga jing arab kan long ga jing mentoy ga bakrau om tang benta ka sport club lani ka sing samla nrei namta ga dong kasnong ka thau hi pro ko wei panang ni sakmat kum ki khun jokasnong bat ki paramarjan nimyo pen pendekam ya kate kamadan khublai sibun ye nong nikmat bodon burom jongi oi hawang phai ki jindon kam ki long bobun hadu kata-kata khantam phi ngai sotu ye jinglong jingman jong ki samla ki thai nong gondong ki jongi yang kam sibun ki jingerat na benta ban penkiu hagi babun ki benta ba rengkat dol bagi wei pat ki samla segi wei ki jaka ki pasor bagi khapsi ki khapsor hanrei kalong ko ba ya ka ba anle lut ye ki sunle kum ong ki ustad ba anmla bante karum hapo sisni
Hari ini sekian lagi dengan trailang. Kejongi kum kithan kum kathan borok kowe kisamla kirangba kilong kumi kilong pa rengkat badino yalam jongi. Kita gini dengkam ya kebangi day banyo ikerman berkinangwan na kowe kapor sa kowe pat. Tehaswa nganom keren jong ngan pengkut na gajing keren gajonga berhaswa bangan syong na kaliang jong kasing samla iay gajing kitbok kitruyang gajing kertu kerdo yepi sa pinang yo komet kebukai bakia bapinang yo ye gajing mut jing pekat kepastat kepakam sempang susu bat kham tam ye gajing kitli ye gajing snow kitli nabenta kadong kathai bi konstituensi gajong hi barok kowe te tang ini giting bakanya yang pengkut na gajing keren gajong ah ni kapo boleh sibul. Terima kasih. Reverend Dr. S.D. Lindo Sura Bersih diberi berkah. Ini kau nggak sengawan ayu yublay namta kan dikasih ke bakar pang kasih ke baitanat bat kamtam yang i kongga senang mendo. Bila sengamu yublay namta bola penyo hangi kini sni ke bakrau sni ke bakarpang binyo kan dikenduk bat i MLA bedon buram ujungi beda gedung dari minister jong kasorgar Meghalaya kajongi te solar bedon buram kita oje thongni nataki nong kitam jong islang baro bedon hagani kopor kerpang ya IMDC bedon buram ujungi ima Rachir bangim poy perkat ko bagi la ong lumini impoi perkat ya kejing yedla kejong pi bagi darakat bagi ke kopor dari singau buram bagi penyang semua bahaya kejing wan kejing pi kani baru kalau nama pi yang ni profesional mendo pada kadong kethan kejing baru kowe tai barit metro tu cekot bai barit taman ong nundum sonang nama bangi ya jan di dusin di ong barit tagri por di MLA bedon buram ujungi di por minister jaga sorkat di sio buram yang jing yo minister ke jong pir kum gadong kathangi da sio buram lakat lo snem yim yo syu di minister na gadong kathangi jong ni mata ni di minister na gadong kathangi jong ni sio buram ban ni sio i guje berdan bat kiwe di konstitusi da jing don ke jong pi hapo ka kabinet Kublai sibun namta kini pelakor ke jopi ha kini kopor ngej kublai lor kada pilong ka kini jopi mat kunjuri ki parlok jongpi ki nongtrei ki bahas sunda jongpi ki nongtrei jong ke parti ki bah ya trei sitom por baro bat kunjuri kini kopor ngi ki jingar ngkat ngam dajer kerteng ngi ba iok nyo ba silong wa cũng kinh nghiệm thì cần tránh do open biang mah biang và cũng như rồi thì quay đường cả thằng cái kapor cũng như rồi ya ki paralong para thai na kinong kendang nong molay nong moji di hang ni và cũng như là kinong thau ki bang marjan ki atkat ki ba nila kum gusnong ni ya pentip but Kali kapor ni don rugi kena school ke belap diang buram kena sama dengan penpau jing sio buram ni jing dor kali jing la ke pi kan dan pat ni kali kapor dah kali kapor loncat hang belum selam lagi dengan dak exit committee ada exit dorbar jang kaslong dan keren ni ban penpau i ha kali kapor mat pi baret
bat mat jong pailang baro agin por tan ko nge chwa bangan yo ban pen sngau yi gi non kam jo ga shnong ngamla kan da pen pau gi jes ngau ni ko nge ya yi barit belong i MLA belong burong bujung i bat minister i bala tresitom kap coba ngala aban tip kejing tresitom bujung i ni lewi ya ki katu kan ni tidak kisin nadu kasrok mojit ni le yo srok rong menswa ngim don kai mata la yo srok rong kasrok mau dong kiang entah apa hadu ying yes ngau kumba kejing tit kali la sertai ba kejing yo srok na tangi le ngau ru bala tikina ban yo kasrok nganong pedeng canong hau kata ela yo ru ban ya chong ban ya kren ban ya pensngau ban ngau ba ngau kuman nama ti barang sa mentah ha dong thai gi jingi stang ka moleng ban ka mau kum kha tei kini res ngau kum mala bu ha ka proposal no bu ha ka proposal ja ka pm ya suai tala dio se kini le la complete kaya ka liang jo ka srok ha kini ka dong ka thai gi jingi ya atau ka srok nong view ni balati mo srok tindaw itu kulay sibon don tangkan luying dan rai ila le kerpang nam ta srok nong view singau burom ya jenis ngau ngu ipi nanta kejing le ha ipi nanta laringin kenya kadong katang kejing berkuai ya ka madan rinong trai la yeno senyang le katu ka galeri mo tari dan kam sibut ya katu ka madan nama hadu mentangi dan ya tang kendai empat long bani le karwing itu ini dan kam ya kejing yarap bujung pi ngangit ba pinsa bunut ikan nama tajam ni kadang katani berkoi mo nata ios ngawru ba kisok sentar mo sega haga snong nor nyawru wis ngobola fli nata ios ngawru taha mo pirang ne pursan snong kumba pursan sok sentar kita gidi gijing lek stom gijing ini tengai besipun kikam min sei lengba jongi kadai kejing kristom bat kejing i kejing u ya kadong ketan kejing i ini yes ngawru ngile ya keren ru tinsa don ru i jingerap yaki wat yaki school LP jok di sinau di repairing mau la su ban le baha tapi repairing la rehabilit school kom ha shopping ni transfer wilayo ban yarap nanta tiwai nanta sibul ki kam ngile yu ya kejing kristom jong tengi yosnyo ru la yosnyo pa min si yosnyo sibet ya ka chnang mundo ru la Ramadan no ari Ramadan ni la banera ini tangi snyo thu lupa kata bangin sayo sibet lalu tengim dajer kateng sekiwei le la sembun ba lamin sai kanca pitan undang kan mahubut la sibun ba no senyang ini tadi tangga ke dong ketang di katung ini teman-teman poi sa kebentar jong kesenong pengidon hang ni yang ngaruh yang hang ni nampak kesenong bantu siau di barit baka don kami ini kum kesenong mata gelomba poi nilio ban dia keren habis di batu serok dari ini mungkin mau biang hari ni kepor pengidon kami ke serok nang ni serok sadu mission nama gol di kelas pun dijangi kili school submission kian nang ni kan bidon kami ke serong ada pila akan ayarap kan tega ta ka ban ko nata kum ka balang kum ke song bidon sekretariat secretary house nam ajar aku kena dengan bidon kami yang ke serong bagi kan ni ada bidon gila kita kelong KBD ke serong nanta kabar Sengaukum banggila dan biar keren nunggu sudah belum tapi ini buat street light yang hidul kam street light yang profesional dan kita di banggila ya keren haka isi berbat balap belum nungguin hapan pensiun waktu itu por nomor nim don lan tak kumbai pat mana kalau kia itu dari nimbar senya hapan pensiun waktu itu por nangta nalor kani midon usaka kebangi sembing era akhirnya ka kibaladak niyo ya ka scheme JJM tadi niyo try ka retrofitting tang apo jaga sinong ka dam ngimpat don ka mainline ngimpat don tementa ke lain ha sinong tibiang ka sos pa ngim don tengim don tela yang nak kalian juga PHI kalawan ban hew ban lo biang ban propose ni ka pemai
Dari ila ai jingmuru yang ini balada long kebala lada don kala ngilaban propose ini nak state plan ka kam pikira kata kita ini ong yang ki cepat di Februari dan ya Rablan dia ini lada don lat kebot in tunyo ini ka sama kebot mai dan kemin lain nak kita ka senang mendugu ini yang bakal state plan mo lada ngi yo tuna kita ka de yang sesiau nak yang ini nang ka ba hadu to metaus yang try ni masuk dah rai ngau ba idon kilat ye rap habide ba ni nak ni ke dar hol ke ni tangkan ni dar hol ke ni kan ni ti ngeladon ku baca spa artho tam ke yi te busin habang long darbar ni hab chong ke bar namar ba kam nyam tu telag nung noi perthalan non taj ni ban penjo ke dar hol kam he kom indoor studio la la le dei ku mang yo skia wa ki ki bentamo ki hadon kilat yang ni lo la don kala yung darbar la kam he lama ni kom indoor studio ban lo jadi motoi untang lam ta ka sinong mundo jongi ya kedong katang gitu kita gelong ga di sautali kita ta ki ngi yo ban ya perhat ka sinong ban sinong pi barit but akan ni gopor nga yang kung wei ni kinong sinong yo ka dong katang dino try ni berkuai yang kuah banten singaw akan ni gopor gelong ba nila yo singaw mele ka badangsa lam ta kadong ni kelong ka serok moling bat ka serok maupun ka di singaw baban ya rablam ni kini kemolan ya kan pagi ya kli di sinong nang ta ku mengelong mele ka madan rinong try ni lapun dulu lagi yo ya ka ba kam haru lada latang mentrio hi ka standard size kebengila ban ile kadwingut kumalong kasi madan mo mutangi ile pang tundai nang ta kawai ka ba don kami na kalyang jongi kelong idon gimila obret ya ka rin nong harai Christian Higher Secondary School di mutangi dang ron private ya kata ka school tiwat nung lada don sio pun baka sorkar kata ka sepila ini ban yarap grand ini coba ban ya kemolam yang ini nampak di school nomor idon ka higher secondary tang kani kawai na pedang kini ke artusan tradisional idon tang kani hang ni kajing ki kena school hang ni undai tang ki na jemi nang ni wat ki nor thau di jang di kena garu dewan mentai hapung itinoi kai alti nampak ki kena garu di bawah kawan mentai saya kemolamnya ta kani ru tekaba tip kani ngasu wan hagi jimut dekat di junga kalong kumno la ban ai jimut hang ni baris ani kumba kini ki kwai ki dingso ki meswa ki baha ki kwai ki meswa hadu belai Julai ni yo ki so ki baha mentatang pada Jun lahap ki so ru gun ki hap te ila ya keren kata kadi keramba tip yo dei na ka jing khan ki towar ga radiation ni gundo ni dan meswa dang dei tang 4G ni i ba bilang biang lah mo bilang biang ni ki kwai ki so minta sio kumala connect 5G ni gundo ni bun kisok kim nek cu lahap tika main source ni de kwai ban ya kanek rock na try kam dol kam ni kwai in nam ta dingi de so ni dan kam yo dan rock try landa long ban ya sampai mang ni ngotu bagi ni ki jiu loi sila amo ban ya rabi ni begini de kumno try landa yin bu tam 4G rabiang ni mo pergi nama ngis ngau ini bakal tak apa ini tip kahadu kanu ka jingta do tawar ni subhat ring la si mudur yo le se deina ini kada kita kilong ki nenta ki ba ikwa ban pau ni ka po na galiang ni sinong kan na galiang yung ka tong ka ngam don sipun te mulai sipun na baret ye jingwan ke jong tang ban sa thau banar ngim nu chu na ma bim olha banar ngim don tang ban peniang lagi ki kena school ni ngimyo syu nomor bo kim tu nyelak sang lamut ban yang bro pihak kata grukom kat minister mo dari kim tu ya ke por ban ngim lap tang ban yang lan ini ene gede jing kum bongpak brom go yopi kiwan lagi jing siorit kiwan kimpa ban penjenjar ini tinggi siobrom play sibun dan tagi di ke baro narangit ba
Kublay, lorkat bapi, kumo lorkat akibis. Nan buladap lorkat bapi nang ni sikamat, but ni wish ba ikam iging tumulong pi baro di bajok. Kublay kuku, kublay sibu.